Вот, яз жетті аланlar hayırlı geç kil bulup gidendi. Mene karazı sulara ana ne di? O mene apakırlar yemek şimdi hazır. Yemsiz korlar. Koralıp bitken, bıçırak bilen. Mene şulay yaz ciddi. Mene erip yatayındı. Allah şükür. İsenlerge tiysi uzak ömer. Karagangana hik, kızgagana kirgeni. Kışı da çıktı. Kete. İsen kişiye. Mene vantırlık yok indi bunda. Конечно. Mene bundan koyan çıkar bizim. Mene sular ne çıkargan ben. Mene. Bıçırak. Oy, ayak kimin bıçırattım. Mene yazın karagı sipteşler. Kim çekip yermi? Mene kıyaş çıkmadı her bulut. Aslında mene yarı sobuldu. Tak, mene mağazine geldik. Matut çiçeklerini koruyor. Oho, ben 550'yken şimdi matut çiçekleri, roza var. 550. Şimdi kıymetli çiçekler var malakayım. 1.000 liraya 650 bir roza bilen tara. Kıymet. Daha akçamız yetmez bana malar. Pensiyon yetmez. Sıkısı dolu. Balalarga matur ettirip yasalgan. Hayırlı iş bulup gelendi. Benim korab barıçılar, patipişçiklerim. Mene kara güzel. Biz kibit kettik. Biz hava sularga gına çıktık ama uğramga bugün. Hazır indi paputi kirzik magazinga. Ama bir nersede kilepmeydi kebek. No biz erlen nerseler tutturup kaçtık. Mene burnu 2 sata. Ama sata garutka. Haş. 3. Bu oma 3. Bu burnu 2 sata. Mene nitkeç. Bitti başlagaç. Yapraklar çinterlenme başlıyor. Bir zaman şunu siptirsen. Bik evet. Mene mısı gummat kaliye aldık. Siptirege pikir etkende de tomarların yakışıkta vitaminleri de var. Razne yana. Mene. Bik evet. Biyo gumus. Masada küçülüp oturtkaç tomarlarında yakışıkta deyip yazgan indi. Tomarlar içinde, keçbirir içinde улучшает качество плодов деген, повышает урожайность деген, шулай болса стресс снимает деген, снижает стресс при пересадке рассады деген. Мене көчіріп отыртканда сиптереге қазір тамырлары içinde ярый, қазір ултралары тур. Keçe köçürüp oturtkanıyım. Mine bu mayında kirek ol. Min pişirinirge yarattım. Köp nerse gel şolgun bağış mayındayındı. Вот. Аннары дрожжи тоже кирек инде міне. Аны тоже алдық 40 сум инде. Зубный паста обязательно керек. Сметана. Мен мұны үйін деп, езде 9 деп көрдім де, ол 149-да 90 болған. Тәмні болар ма, yok ма? Міне 20%. Міне бұл пачкалы чай, қашақна. Үйренесің бітенді. Çay zavart etirge. Tutasın da salasın kaynar soğuna. Cılıtasın da. Eybet çığa. Bu yolguna bulmasa. Eteler bitinde. Paketlerde şimdi yaratırsan eteler. Bilmemezsin anlamayayım. Dürüstüğüm. Benim de makarona şu şekilde. Kıymetli bu sada aldım öyle. 400 gramı. 400 gramı даже. 400 gramı даже 69'da 90. 69'da mene
Менә шунда инде ул. Так. Әйе. Берсе 40 сумда 90, берсе 69-да 90. Менә 2 пакет алдым. Әйе. Офисы килеп кетті. Шундайны. Әйе. И менә бу салатница шады да алдым. Менә нинди матур. Ул гел булып тормый, сатмыйлар безнең табышта. Аның өчен эзләп посудалар, неләр ала торган җиргә барырга кирәк. Монда җайда бит. Басы инде обязательно кирәк. Так что менә бөтенесе бергә 952 сум булды. Хос уларга дип кенә чыккан ик. Менә алар бүген алмасаң, иртәгә кирәк, безнекегә кирәк. Менә шулай итеп, Аллаһка шөкер, пенсияны башладык. Икенче көнне инде шулай тәмне башарга ятсын, файдага булсын, ярар. Булган әйбер булган булып тора. Менә бу манго сугын яратаманнары. Шундый тәмне ул. Менә хәзер мен аны итеп тә карыйм. Әгәр ой. Ой. Кара. Ничек ачылмый. Бик кенә тиз генә ачырсыңмы? Ана. Ой. Тәмне. Шуны алып içем. Хәзер мен içесем кирәк шундый сук. Нишләп балайдыр? Мангосы бармы? Рәсеме бар. Менә шулай итеп күбиттер içем мен. Очень вкусный, очень тәмне. Приятного аппетита всем. Вот. Рәхмәт караганыгыз өчен. Исән сау булып торыгыз. Сау булып торыгыз.